Pitharai promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata terkasih ngaki kan. Saya am ki beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut laki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kalami ke jingkulmar hapadeng kit khot jongga Trinamool Congress bat kit khot jongga BJP ha South 24 Parnagas West Bengal mentakasi ka artarek ujemang arja phunriu kabade ka sngi bala palong ya ka jinge thep vote mai lahab ban palong ya ka jinge thep vote mai ha ki khatsantli ki polling station ha South 24 Parnagas district jongka West Bengal hadien balami ka jing ujor bakadon ka jing bamya ben ha ka sngi thep vote kabala long ha ka ar phundai trek uyayong arja phunriu की constituency के भाबन थब वोट थमाई की कंथोप या का मगरहद पश्चिम constituency का भाबन थब वोट थमाई खडवेतली की पोलिंग स्टेशन बट का डायमंड हार्बर साउथली की पोलिंग स्टेशन की डन हदु आरफुंडाइतली की जिंग उजोर हा डायमंड हार्बर बट खडलाइतली की मगरहद का जिंग वोट kan long ha का साउथरे उजमंग आरजा फुनरियो সকাল থেকে আমরা আছি ইসরাফিলকে ধরার জন্য। ইসরাফিল বাড়ি বাড়ি আগুন লাগিয়ে দিবে, বাড়ি বাড়ি আগুন লাগিয়ে দিবে বলেছে, আর বলেছে রক্তপাত করে
তারিখে আমরা জিটি আয়ত্তের মধ্যে আসি ইসরাফিল হ্যাঁ টিএমসি কে ওই ইসরাফিল চকদার বলেছে আর ওরা আমরা এইছি এই মীমাংসা করতে দুষ্টিকে তো ধরো কেন এরম বলবে Angni kusek ajku, angni ajek ongani ko mesoka. Ang habag tin ke im kajai benriu ke im. Kaladon kata kami Mikalia language act na do usnem arhajasang. Kuman penjishano kan. Ba men hakani ka country tari jong ubana ya yong ke bombot na tau April arhaja April. Na ka jing pen bana officially ba la shim ya kaktin kasih ke jongi bat kom juru kita ki garu bat kaktin garu ko la shim ya ka kom kataka official language. Ngas ngungu ngas kumburong. Ya kan ke kasih atau society. Batru kumju ya ka ajik literary society. Kiba submit ya ka memorandum. Sya ke government. Departmentally ngakot meeting mana. Haka bengyeshong di study nadu ka law department, nadu ka arts culture, nagi department, kiba per ngia discuss. Ngaong tongin talk ngin recommend sa cabinet ba ngin repeal no ya katuga ak kabarin, bat ngin warna no daka ni kaway ka batmangay, daka bengiong Meghalaya Languages Act. Mdeshu Meghalaya Language Act. This will ensure administrative inclusivity and language preservation. It will also ensure that communication is more efficient in government offices and other institutions. Kan dia tidak sangat baca kunci sini mana boleh main dalam bidang apa, aku interview aku baca kunci dalam mana dia mungkin cara bilang tak cakap yang Nilai kuat syaba ke tin jungi kan yo no ke jungi thu bok pura. Bar kam tam kan rong ha ka kanet ka pura. Nri kalong ba dia umau jam baning kong menta ban suong no ba chief minister jungi ula kubur ban ong ban kaktin kasi bat kaktin garo kan long no kata kaktin bok pura jong gejela